أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التفسير الميسر آه Suret En'am 74. ayet şöyle kelgen edik yukarı dersimizde. Şu an özden dersimizin davamlaştırışımız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تحاجوني في الله قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den Uygur tercümesi. Öz vaqtida İbrahim öz atisi Azer'ge sen özüni yaratkan Allah'ını kuyup butlarını ma'bud kılamsan ben seni ve kavmini hakikaten enik gumrahlıkta körmen dedi. İbrahim'nin tevhid barısında kat'i işengüçlerden buluş üçün onunğa atısı bilen kavminin gumrahlığını körsetkinimizdek biz İbrahim'e asmallarının ziminin acayiplerini körsettik. İbrahim keçinin karangılığı baskanda bir yıldızını körüp kavminin sözünü delil keltirip ularını mat kılış üçün bu mening parvardigarımdır dedi.
Yulduz petip ketibidi. Men petip ketkichchilarni, ya'ni yulduzlarga ibodat qilishni yoqtirmayman dedi. U oyning tuqqanligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening parvardigorimdir dedi. Oy petib ketib edi. Agar parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men chuqum ozg'uchi qavmning qatorida bo'ladiganman dedi. U quyoshning chiqayotganligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening parvardigorimdir. Bu hammadan, ya'ni yulduz bilan oydin cho'ngdir dedi. Quyosh petib ketib edi. U aytdiki, ey qavmim, men haqiqatan sizlar sherik keltirgan ma'budlardan ado judaman. Men haqiqatan botil dillardan haq dinga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklarni emasman. İbrahimning qavmi uning bilan munozirlashishda İbrahim aytdiki, meni Alloh hidoyat qilgan tursa, men bilan Allohning mavjudligi va birligi to'g'riliq munozirlashamsizlar. Men sizlarning Allohga sherik keltirgan butlaringlardan qo'rqmayman. Faqat Parvardigorimningla xohlagan narsasi bo'ladi. Parvardigorimning bilimi hamma narsani o'z ichiga olgan. Ma'budlaringlarning menga hech bir ziyon yetkazolmaydiganligini o'ylamamsizlar? Allohning sheriki bo'lish haqida Alloh sizlarga hech qanday dalil tushirmagan butlarni Allohga sherik keltirishdan qo'rqmayotsanlar, sizlarning sherik keltirgan butlaringlardan men qandoqmi qo'rqatdim? Agar sizlar bilsanglar, aytinglarchu, biz bu ikki guruh odamdan zodi qaysimiz eng qo'rqmaslikqa tegishlik? Xo'sh. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر واذكر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم محاجة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر إذ قال له أتجعل من الأصنام آلهة تعبدها من دون الله تعالى إني أراك وقومك في ضلال بين عن طريق الحق. Ey Peygamber Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın özünün atысы Azar'la bo'lgan munozirasini bir-biriga hujjat keltirishni eslagan. O'z vaqtida İbrahim Aleyhisselam bu atысы Azar'ga shuna dediki, sen butlarga yoki butlarni asnam yuqori bizda bir kelgandek odam shakldagi but, avson har xil shakldagi. Sen bu butlarni iloh qilmoqchimisan? Allah Teala'nın bedelide Allah'ını qilib qo'yib, chuqur men seni va sening qavmingni haq dag'dam yo'ldan to'lima adashgan, to'lima uzoqlashib ketgan ko'rinman. Va kama hadayna İbrahim alayhissalamu ilal haqqi fi amril ibadah nurihi ma tahtavi alayhis samawati vel ard min mulkin azimin ve kudretin bahiratin liyekûne minerrâsihîne fil imani. Biz İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ni ibadet işgüçlerde haqqa yetakligen qo'xshash ko'rsatimiz. Biz İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a osmon va zamin, cho'ng podshohlik va buyuk qudratdan iborat, shuni ko'rsatib berilgan qudrat alomatlardan iborat o'z ichiga olgan narsani ko'rsatimiz. Nima uchun? Tayanki bu g'ay, bu osmon va zaminlardagi va bu o'z ichiga olgan nurg'un dalil alomatlar
Bu İbrahim Boğay, Taying Boğay, bu İbrahim Aleyhisselam muşnun qarab, muş asman zimindeki mülkün azim ve kudreti bahira qarab, imanda nait müstehkem sabit boğuşlarını qatardım boğusun üçün bunu biz İbrahim Aleyhisselam'ı ibadet iş güçlerde hakkı yetekligendek, hakkı başlagandek biz bunu İbrahim Aleyhisselam'a tevenki bu asman ziminin içindeki bu ahvalını görürsünüz. فلما أظلم على إبراهيم عليه السلام الليل وغطاه ناظر قومه ليثبت لهم أن دينهم باطل وكانوا يعبدون النجوم. رأى إبراهيم عليه السلام كوكبا فقال مستدرجا قومه لإلزامهم بالتوحيد: هذا ربي. فلما غاب الكوكب قال: لا أحب الآبلة التي تغيب. İbrahim Aleyhisselam'a kecha o'zining qorong'uligini qilib edi. Ya'ni İbrahim Aleyhisselamni cho o kecha o qorong'ulik bilan o'rab yepib edi. Endi demak kech kirib edi, akşam kirib edi. Munozirlashdi bu İbrahim Aleyhisselam o'z qavmiga munozirlashdi. Nima uchun? Bu qavm uchun bu qavmning dinining botil ekanligini isbotlab bekitib berish uchun. Bu qavmi yulduzlarga chuqunatdi. İbrahim Aleyhisselam yulduzni ko'rdi. Dedi de mustadrijan qavmahu. O o'zining qavmininki nimasiga madaqılık mustadrijan başlarının kavmi ilgini kılış için dedi İbrahim Aleyhisselam istidraj kanalda üzünün kavmiye. E, e, Nima uchun deganda ularni tavhidga bir bekitish uchun ularni tavhidga bekitish uchun qavmi uchun istidraj kanalda ashlaga bir moslashib hujjatda ularni mat qilish uchun dediki nima deb bu mening parvardigorim deb yulduz qarab. Bu yulduz g'oyib bo'lib edi. Dedi, men bu g'oyib bo'lgan ilohni men yaxshi ko'rmayman dedi. فلما رأى إبراهيم القمر طالعا قال لقومه على سبيل استدراج الخصم: هذا ربي. فلما غاب قال مفتقرا إلى هداية ربه: لئن لم يوفقني ربي إلى الصواب في توحيده لأكونن من القوم الضالين عن سواء السبيل بعبادة غير الله تعالى. İbrahim Aleyhisselam ayının çıkanlığını görüyordu. Kavim için şunlar dedi ki bu davagar kavmininki ularni mat qilish, ularning so'zin bir qator shularning tatqayir bir qator kelib eg'iz orqali ularni davo dastur davoda hujjatda yengib chiqish uchun ularni mat qilish binoan o'z qavmi uchun nima dedi? Bu mening Robbim deb. Bu ay g'oyib bo'luvdi. Didde öz parvardigarining hidoyatiga muhtoj bo'lgan holda. Nima deb? Agar parvardigorim o'zni bir deb e'tiqod qilish borasida, tavhid borasida men o parvardigorim menicho savobga, to'g'riga yetaklamasa, albatta men ozg'un qavmlarni qatarib qolimman. Nemadan ozg'un? Tüp düz yo'ldan. Alloh taolaning boshqasiga ibodat qilishdan tüp düz yo'ldan ezib ketgan, haqdan adishib ketgan mushundoq kishilarni qatarib qolimman dedi. فلما رأى الشمس طالعة قال لقومه: هذا ربي هذا أكبر من الكوكب والقمر. فلما غابت قال لقومه: إني بريء مما تشركون من عبادة الأوثان والنجوم والأصنام التي تعبدونها من دون الله تعالى. İbrahim Aleyhisselam kunning chiqqanligini ko'rib qavmi uchun dediki bu mening xudoyim bu. Bu yulduzdanmi oydinmi cho'ngaroq ekan dedi.
Bular g'oyib bo'luvdi. Bu nima? Bu kun g'oyib bo'luvdi. Qavm uchun shunaqaki, cho'qim men sizlar she'r keltirayotgan bu but, e, avson va yulduzlar va asnamlarga iborat qilishni iborat. Siz she'r keltirayotgan narsa men to'lim bizarman. Ki ibodat qilsizlar sizlar mushu narsalarning o'ziga Allohni qo'yib qo'yib turib, sizlar ibodat qilayotgan avson, nujum va asnamga buni ibodat qiltinglar, buni shirk keltiryapsizlar. Bu narsadan men to'lim uzoq, to'lim bizarman dedi. İnni tevecehtu bi vecihi fil ibadeti lillahi azze ve celle vahde. فهو الذي خلق السماوات والأرض مائلا عن الشرك إلى التوحيد وما أنا من المشركين مع الله غيره. Çukum menin yüzüm bilen Allah Azze ve Celle'ye ibadet kılışta yüzlendim. Yani ben bütün vücudumla Allah'a bekleşildim demek için. Yani yüzlü zikir kılışı bu ilk mecaz mursal babıdan boğan bulup bunun cüz'ini zikir kılıp kulni irade kıldığı işler var. Mesela bu mecaz mursal değildi bunun da. Çukum ve yüzlendim benim yüzüm bilen Allah Azze ve Celle'ye ibadet kılış yüzlendim. Ki o zat naiti aziz şani katta olan birlam zatqa zat bir olan Allah yüzlendim. Allah osman ve zemin yarattı. Muşu zatqa yüzlendim. Mail olan Allah. Şeriktin tevhidqa burulgan halda ben bütün barlığımni Allah'a tapşırdım. Bütün vücudumla Allah'a yüzlendim. Ben Allah'a Allah'ın gayrini şirk keltükçülerinin katarını emesmen. وجادله قومه في توحيد الله تعالى قال أتجادلونني في توحيدي لله بالعبادة وقد وفقني إلى معرفة وحدانيته فإن كنتم تخوفونني بآلهتكم أن توقع بي ضررا فإنني لا أرهبها فلن تضرني إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون فتعلموا أنه وحده المعبود المستحق للعبودية. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi Allah Teala'nın birlik hakkında, birlik barlık barısı da bu cedel macera kılış başladı. Münazır kılış başladı. Dedi ki kal etujadilunani dedi İbrahim Aleyhisselam'ın deb ey kavm men bilen münazır kılmakçımızlar. Meninki bir deb Allah subhanahu taala üçün ibadetini Allah kılışqa yoki bilan Allah'ni bir deb itiqat qilishim barısida men bilan sizlar münazır kılmakçımızlar. Çokum o Allah meni o'zininki birligini tunishqa yetaklidi. Mushunga udulashtirdi. Agar sizlar meni sizlarning bu lat manat uzza nima bu arzimas butlaringlar bilan meni qo'rqatmoqchi bo'lsanglar shundaki tushagay bu ilohlaringlar menga bir zarar, bir xim xatar, xofliqni tushirishdan iborat. Mushuni bilan meni qo'rqatmoqchi bo'lsanglar ben ondan korkmayım. Çünkü ularning hech birisi bana ziyon zahmat zarar yetkazolmaydi. Lekin Xudoyim xolig'ini bo'ladi. Xudoyimning ya'ni Rabbimningki Rabbim har narsani bilish jihatda har narsani kam bo'ldi. Kangri umum va shumul bo'ldi. Kang bo'ldi. Mening Rabbim har qanday narsani ilm jihatda. Demek Allah'ın ilmi hemmenin ilminin üstüde. Buna oylayamamızla, buna eslememizle. Bilmemizle ki çokum Allah subhanahu teala'nın üzeri yalgızlığı nek
ibodat uchun loyiq bo'lgan bir ibodat qiluvchi ekanligini bilmamsizlar? وكيف أخاف أوثانكم وأنتم لا تخافون الرب الذي خلقكم وخلق أوثانكم التي أشركتموها معه بالعبادة من غير حجة لكم على ذلك فأي الفريقين فريق المشركين وفريق الموحدين أحق بالطمأنينة والسلامة والأمن من عذاب الله إن كنتم تعلمون صدق ما أقول فأخبروني. Qandaqmı sizlərinin bu butlarından mən qorxumman. Sizlərni yaratqan Pərverdigarımızdan siz qorxmaysızlar oyu. Mən sizlərinin bu quruq ərzimiz butlarınlardan mən qandaq qorxumman. Bu sizni mi yarattı bu zat? Ve sizler şunu uzatqız şeiri keltiriyotgan, ibadatda ortak kılıvatgan sizlerinin avsan butlarını mı yarattı? Sizni mi yarattı? Butlarını mı yaratgan zat olsa? Bunundan siz qorxmaysızlar bu zatdan, men sizlarning butlaringdan qanday qo'rqaman. Hech qanday bir sizlarga shu Allohga ay butlaringlarni o'rtaq qilib olishda hech qanday bir dalil, hujjatsizlik bilan o'rtaq qilib olsizlarni uyu. Shu sizlarningki butlaringlarni sizlarni yaratgan zotdan sizlar qo'rqmaysizlarni uyu, sizlarning bu butlaringlardan men qanday qo'rqaman. Bu ikki fariqning, ikki jamoatning qaysi? Yani müşrikler cemaati mi yoki muvahhidlarning jamoasi mi? Qaysi huzurga, xotirjamlikka, salomatlikka va Allohning azobidan amin qilishga qaysi eng haqliroq? In kuntum ta'lamuna sidqa ma aqul fa akhbiruni. Eğer men degan narsaningki rost ekanligini bilalsanglar, depaqinlama, har bir paqinlama deydi. Xo'sh, ayet kerimde ve kezalike nuri İbrahim'e melekutas semavat. Şuna o'xshash biz ko'rsimiz biz osmon o'zimidan melekutini İbrahim Aleyhisselam'a ko'rsimiz dedi. Bu endi madini hikoya qilib berganlikda. Madin hikoya qildik. Muzari seg'lan. Asli ve kezalike araynahu melekutas. Biz ko'rsatdik. İbrahim Aleyhisselam'a asman zamanın melekutini ko'rsatdik deyilmey. Ko'rsimizdi de buna da o'tmishni, bundan burunqi madini muzari lafza bilan hikoya qilib berganligi. O'lundan boshqa لأكونن من القوم الضالين. Eğer Parvardigarım meni mundaq haqqa yetaklimgan bo'lsa edi, qanday qilardim men ozg'undu. Mushundaq haqdan adashgan, jiroqlashgan qavmning qatoridan bo'lib qolatdim deganlikni o'zi la'akunanna minal qawmi dollin. Buni bu qavmining bak ezib ketganligi bir ta'riz qiliq va. Bunun bu ta'riz va qavmininki İbrahim Aleyhisselam'ın qavmining haqiqatdan ne kadar uzoqlashib ketganligini bir qator ta'riz qilib o'tish va to'g'rilash va. Sizlar haqiqatan haqdan uzaklaştığınlar demek. İnni vecehtu vecihiye. Bunun da benim yüzlendirdiğim, bunun bu öyle diyendek, bu mecaz mursal, yüzün zikir kılış, arkalık bütün vücut ne? Maksat kılmakça yüzün zikir kılıp, kulni irade kılış. Bu mu mecaz mursalninki bir nimse türü. Mecaz mursal 9 mu 10 mu mecaz mursal var meşhur hemmisi jigir neçe ama meşhur maruf boğunu 19 mu 10 başında. Bunundan bunu mecaz mursal var. Bir ikinciden bunun da cenasul iştikak var. Vecehtu vec ikilisi mana ikil lebziden toplandı da asıl lügattı bir ama manisi okşuşmagan.
Bunun üzerinde patladı. Cenasul iştikak da patladı. Hoş dersimiz inşallah bir gün hoşuna kifayelimiz. Allah kalsa devamı et buludu. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.